This station is now the ultimate power in the universe. Na vatechirisi umandapata vafumakadzi ndi mushumo wa vafumakadzi nga chavo. Muthu uva chipondwa musi asakona u ḓiṱunḓela, musi asakona u ḓishavhedza zwiambaro. Kha uyu ṅwedzi ri tshi yelelwa mazhaka nḓila a vhafumakadzi, nṋe ndo vha ndi tshi khou ri mufumakadzi na muswa kha fariwe nga tshanḓa, a takuwe a vhe dokotela, a takuwe a vhe accountant, a takuwe a vhe murungi, a vhe mulimi, a takuwe a vhe ramabindu. Ndi yone ri tshi ḓo ambara riṋe sa vhafumakadzi ro pembela ri tshi bveledza vhaṅwe vhafumakadzi. Kha ri ṱutshela mukhwa wo tambudza vhafumakadzi vha Afrika Tshipembe. Nga hoyino ṅwedzi wa Ṱhangule, Mutale FM i pembelela ṅwedzi wa vhafumakadzi. #4you4all. Mutale FM yo farasana zwanḓa na GPM Media Group i vha ḓisela competition yavo ya moṱhe. Ihina ri khomba nga competition ya thoma ya Mutale FM ine vha ḓo bukuta zwingomu. Vhawini vha ḓo wana zwikipa, dzi airtime na indoor photoshoot ya mahala. U dzhenelela na u ḓivha zwinzhi kha vha kwame 071 290 2361. Mutale FM #4you4all. Proudly sponsored by GPM Media Group. Dimda Maramba Kutechelesa Mutale FM radio yavo vhathetshelesi vhashu vha vhuḓivhuḓi vha Mutale FM namusi nga ḽavhuṋa nga ṅwedzi wa August wa vhafumakadzi kha ḓuvha ḽi ḓivhiwaho sa ḓuvha ḽa vhafumakadzi. Ri khou tama na kha ḓuvha ḽa ṋamusi ri sathu tou sendela kule tshoṱhe na zwa uri ri na vhafumakadzi hafhanoni nnḓa na nḓuni ya Yehova na miṱani yoṱhe. Vha dovha hafhu vho ṱangana na vho SG Ramafamba ubva kha tshivhidzo cha Zion Apostolic Old Mission Church hafhanoni Tshiawelo tshine tshi khauledzwa nga upfhi Ziomic Tshiawelo. Ri ḓo wana mafhungo a ḓuvha ḽa ṋamusi kha bugu ya dzikhosi dza vhuvhili ndima ya vhuṋa. Ri ḓo i thoma hafhanoni kha ndimana ya vhuṱahe ino ri musadzi amba na munna wawe ari mafhungo ngeya. Nne ndi khou zwi ḓivha zwa uri uyo munna wa mudzimu ane a ḓi ḓa fhano hahashu ndi munna mukhethwa nga ri mufhaṱele ndwana kha nnḓu yashu hune ra mu vhetshela vhulalo na luṱandala na tshidulo na luvhone uri musi a tshi ḓa a dzhene hone. Ndi khou tama ri gume hanefha ri vane zwashu maṱo ri a livhuwa Yesu nga ipfhi ḽau ḽino khou ḓi ita mushumo we ḽa ḓo bvela wone nga Kristo Jesu. Amen. Mafhungo ra vhala hafhanoni ri sathu nongo dzhena khao a ri humbudze vhathetshelesi uri musi Yesu a tshi begwa zwo ḓurela uri u vhe na mufumakadzi hafho kha puḽene ya mudzimu o vha a si nga si ḓo ḓisa Yesu arali mufumakadzi o vha a siho. O vha hone khoyu ndi Maria ndi ene ane a khou tea uri ḓisela Yesu sa mutshidzi. Musi Samsoni o ḓaho u lamulela lushaka lwa Vhaisraele zwanḓani zwa lushaka lwa tshiṱuhu na khosi ya tshiṱuhu ine yavha ya Vhafilista, zwo ḓurela mufumakadzi uri murunwa a ḓisumbedze khaye a muvhudza uri u ḓo vha muthu wa thovhela wa beba munna wa muhaga ane ṱhoho yawe songo dzhena lware na ane a ḓo vhidzwa dzina ḽa Simisoni. Ndi khou tenda uri
nanga hechinoni chipinga ri kwamba na vafumakadzi va manda vasa kona uri nga nnḓa havo ri shume zwithu zwive zwi kha ngona zwive normal a ri koni u vhidza vhutshilo uri vhu normal vhafumakadzi ava ri songo vha dzhenisa kha pulane dzine ravha nadzo ngauri na kha pulane dza mudzimu vhono vha hone ndi kale. Bivhili ri vhudza nga hononi mufumakadzi wa Sunema ova ana munna wawe mara Bivhili yo khwaṱhisedza yo sikitedza u bula dzina kana u bula uri ndi mufumakadzi yamba nga hononi mufumakadzi sa mufumakadzi we o approacha munna wawe u itela uri minina ova a tshiri kha nnḓu ine ya vha hone ngauri vho vha vhe na zwavho ndi a tenda na nnḓu ya hone yo vha isi nnḓu zwayo yo to dzula fhedzi yo vha i nnḓu inofana na nnḓu ya muthu ana zwawe. Honeha Bivhili iri ho mufumakadzi a vhona nnḓu inoni pulane yayo i tshi ḓo tea uri i extendiwe, pulane heyi ya nnḓu i tshi ḓo tea uri i dovhe i engedziwe mara this time around ha khou ṱoḓa u i engedza nga zwiṅwevho u khou ṱoḓa u engedza heinoni nnḓu u khou ṱoḓa u i engedza nga nnḓu ya Yehova u khou ṱoḓa u i engedza nga uri muḓinḓa wa mudzimu a sendele tsini i vhe nnḓu ya muḓinḓa wa mudzimu u khou ṱoḓa uri mudzimu a wanale dzharaṱani yawe u khou i engedza nga u vhona vhushaka havho na mudzimu vha sa khou wana mudzimu nga nḓila yo fanelaho vho vha vha tshi khou ḽa nga nḓila yo teaho tshelede i tshi khou dzhena nga nḓila yo teaho hovha huna mutakalo nga nḓila yo teaho mara a vhona hu tshi khou ṱahela mudzimu a vhona mudzimu a sa khou wanala nga nḓila yo teaho a vhona huna ṱhoḓea ya uri hu engedziwe hafha muḓini hu extendiwe ho dzheniswa lufhera lwa Yehova nga ngomu muḓini wawe. Bivhili i ri vhudza uri arali hononi mufumakadzi ova a sina nidi kana rine ro vha ri sathu to zwi ḓivha zwavhuḓi ra tshi ḓo ri ndi pulane dza uri mudzimu a mufhe ṅwana mara nga uri ova esi naye onoyu ṅwana muḓinḓa wa mudzimu a ḓa a ri after all the troubles that you went through mathada oṱhe eiwe mufumakadzi wa pfuka khawo u tama riṋe ri tshi u itela mini ri nga u itelani u livhuwa zwe iwe wa ri itela wa dzhena kha khombo wa dzhena kha milingo wa dzhena kha dziedzi ngafha ya uri patela lufhera wa luṱuma na nnḓu yawo riṋe ri tshi u badela ri nga u lifha nga mini. Nṋe ndo vha ndi tshi khou ri mufumakadzi uyu ḓo gidima a ri a thina ṅwana muṋe wanga ha ngo vhuya a zwi bula mara ndi a mu pfesesa nga uri hupfi munna kana avha vha munna afha muḓini vha vhono vha mukalaha a zwi tsha wela kha list ya zwithu zwe a vha a tshi khou ḓi zwi ṱoḓa nga iṅwe nḓila u khou tenda uri nṋe ndo edzisa nga tshifhinga tshanga zwo fhira zwo bala ha zwi tsha ḓa na muhumbuloni wawe. Bivhili ri tshi vhala i ri vhudza uri ndi hoyu Gehasi a tshimbilaho na Elisa ndi ene uno khou vhudza Elisa uri muṋe wanga havha mufumakadzi vhe vha ita hezwi zwoṱhe vho zwi ita nga mbilu ya u shaya ṅwana a vha na ṅwana musi a tshi zwi pfa muḓinḓa wa mudzimu u lavhelesa ava mufumakadzi Gehasi a ri vha vhidzeni ava mufumakadzi vhaḓe vha tshi ḓa Bivhili ri vha ima muṋangoni a ri nga tshifhinga tshi fanaho na tshetshi u ḓo vha o no vha na ṅwana ndi khou ṱoḓa u amba na mufumakadzi ane o ita zwa tshikolo zwi khou tshimbila ane o ita zwa mushumo zwi khou tshimbila ane o ita zwa mabindu zwi khou tshimbila ane o ita zwa muṱa zwi khou tshimbila nṋe ndi ri ho sala tshithu tshithihi network a i takadzi uri i fare u tshi to thoma wa fara lwendo zwi a ḓifha arali i tshi to vha hone hanefho muḓini ngauri u fhaṱa hoyo mufumakadzi nnḓu zwo ḓo nga u ḓifhaṱela thawara ine network yawe ya ḓo connecta khayo i hanefho muḓini wawe ha tsha tea u gonya tshithu uri a swikelele kha network ha tsha tea u ya fhethu uri a swikelele kha network ri khou pfesesa uri zwoṱhe zwi
zwiko luga, zwote zwiko chimbira, mara netiweke apo mudini wa havo na mudzimu iko farana. Ngauri mufumakadzi zwithu zwine vha ḓo zwi ṱoḓesa zwa vhafha dakalo vhutshiloni hovhunoni vhune ra vha khaho ndi musi vhana vhuledzani, ndi musi vha tshi kona vha na connection, vha tshi khou connecta na muya wa mudzimu, vha tshi khou connecta na mudzimu ene muṋe a tshilaho, vha na vhushaka vha tshi connecta na Yesu Kristo. Na musika anoni masiari ndi ri muthetshelesi a vhathu lenga vha nga kha ḓi ḓifhaṱela nnḓu yavho ya nnḓu ya mudzimu ya ṱumana na nnḓu yavho, netiweke ya Yehova ya ṱumana na nnḓu yavho, uri musi vha tshi ṱoḓa u mu vhidzelela vha mu wane henefho tsini. A zwi tsha ḓifha ano maḓuvha uri vha tou mu tshimbilela hafhu ri si tsha tendelwa u tshimbila. A vha zwi funi na uri vhaṅwe vha tshilila nga netiweke vhone vha amba uri ya muḓini wanga kha ḓi fara. Hoyo mufumakadzi a fhaṱa nnḓu uri muya wa mudzimu, maanḓa a mudzimu, tshilidzi tsha mudzimu, dakalo ḽa murena ḽi vhe hone muḓini wawe. Bivhili iri a vha na ṅwana, mara ri tshi vho ya phanḓa ri pfha u tshi pfhi uḽa ṅwana o ḓaho nga mafulufhedziso, o ḓaho nga ṅwambo wa Yehova. Bivhili iri a mbo ḓi lovha. Bivhili ri ambo ḓi lovha. Mufumakadzi a zwi ḓivha uri nṋe ndo vha ndi sina tshanḓa tsha uri hoyu ṅwana a ḓe, o itisa uri ṅwana a vhe hone. Ndi munna wawe, ndi muḓinḓa wa mudzimu nga kha ipfhi ḽa mudzimu, nga kha mafulufhedziso a Yehova. A mu tevhela, a mu wana, a mu vhudza uri uḽa ṅwana o lovha. Bivhili ri a ḓa Elia a dzhia muvhili wawe a u vhea, a u eḓanyisa na muvhili wa ṅwana he a eḓela hone. Ṅwana a mbo ḓi vuwa. Matiko netiweke i tshi farai na ḓuvha ḽine zwa vhifha, Yehova u a imela tshiṱori tshawe. Yehova ha laṱi vhana vhawe. Ndi ri muthetshelesiwe, kha zwifhinga zwivhi zwine zwo ṋaṋisa u ofhisa kha vhafumakadzi nnḓa hafhanoni, ri a ṱoḓa Yehova sa mutsireledzi, ri a ṱoḓa Yehova sa ane a ḓo ri vhuisela dakalo musi ḽo fa, ri a ṱoḓa Yehova sa ane a ḓo ri ḓisela mulalo u si tsheho muḓini, ri a ṱoḓa Yehova sa ane a ḓo ri fha vhutshilo vhu si tsheho. A ri vhidzeleli na uri Yehova u songo ṱuwa, a ri mu ṱoḓi na uri a vhe Yehova matshiloni ashu. Hei nnḓu ri nga i fhaṱa. Ro vhuya ra pfha musi Yesu a thavhani o ṱuwa na vhafunziwa vhawe vha si vhangana, hupfi Petro a tshi vhona vhugala ha Yesu Kristo a ri ri nga fhaṱa nnḓu tharu. A hu no mu hanedzaho, mara ha ngo i fhaṱa, ngauri vhathu vhatendi vha zwi funa u fhaṱa nnḓu na thumba ya Yesu, mara vha guma vha songo fhaṱa. Na Petro o vhuya zwi amba ari ri afha ri nga fhaṱa. O vha o to impresea nga zwo iteaho. Arali o vha a i fhaṱe, o vha a ḓo vhona vhugala ha Elia ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe. Ndi ri muthetshelesiwe, a vha fhaṱi na i nnḓu uri vhugala vhune vha vhu wana kerekeni vha vhu wane ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe, uri vhugala vhune vha vhu pfha kha vhuṱanzi ha vhaṅwe vha vhu vhone ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe, maanḓa ane vha pfha nḓilani vha wane ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe. Ndi tshifhinga zwino tsha uri Yesu dzula na nṋe, ndi tshifhinga zwino tsha uri u songo ṱuwa, dzula na nṋe henefha. Ri a muṱoḓa mishumoni yashu, a ri ri ro no i wana ra mupandela, a ri ri ro no i wana ra musendedza kule. Kha ri fhaṱe iṅwe nnḓu i ṱumanaho na ofisi yashu, a ri fhaṱe iṅwe nnḓu i ṱumanaho na digiri yashu, a ri fhaṱe iṅwe nnḓu i ṱumanaho na marriage dzashu, a ri fhaṱe iṅwe nnḓu i ṱumanaho na mabindu, a ri fhaṱe iṅwe nnḓu i ṱumanaho na vhana. Yeneyo nnḓu ndi Kristo Jesu. Nnḓu i sa ḓo thuthiwaho nga mvula, nnḓu i sa ḓo thuthiwaho nga maḓumbu na mimuya, nga vhe tshilidzi tshi tshi ri farisa. Vhafumakadzi kha ndi tshifhinga tsho uri vha takuwe, vha lwele miṱa yavho, vha lwele mishumo yavho, vha lwele vhana vhavho. Vha lwisa hani? Kha vha vhidze Yesu, ndi ene masithesele wa dzinndwa. Vha dzule naye muḓini, ndi ene masithesele wa dzinndwa. Nṋe mulalo musi ya hone, mulalo u hone. A ri bonye zwashu maṱo. Muthetshelesi, tshilidzi tsha murena tshi vhe khaye, tshi vhe kha muṅwe na muṅwe a thetshelesiho mafhungo ano. Hu vhe na maanḓa, hu vhe na nzumbululo, hu vhe na Kristo Jesu ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe dzithabeloni, zwino na lini na lini. Ri a livhuwa. Amen. It's Chiro Netengwe speaking.
You are listening to Mutare FM, for you, for all.